tim partnera za zajednički biznis prednost imaju svi koji već imaju registrovano preduzeće u Americi ili u Ameriki, Australiji ili Kanadi. Samo da zavatimo malo vodu sa kladenca portabl. Dakle, prednost imaju koji već imaju registrovana preduzeća u Ameriki, Australiji ili Kanadi. Ulažem Jugo 45 iz 81. godine, Ondak partenijskih patika Teget i hemijsku olovku marke Toz Zagreb. Olovka je u ispravnom stanju. Javite se na adresi jeftino ruzmarin i veće količine šodera. Adresa poznata. Kome nije važno. Za vaš ovo ne ide. Zabranili. Traži se beli Mercedes 350 SLC 89. godišta sa kondišnom i autoradio Philips. Registracija nije važna, ne pravim pitanje. Donosiocu sledi nagrada. Samac čuva žensku decu od 18 do 28 godine i jede po kućama. Zvati 3K. Treći oglas u ovom turnusu glasi: Zadruga vaš stan, naš stan. Pozivam vas da se učlanite. Učlanjenjem u zadrugu vaš stan postaje naš stan. Članstvo u zadrugu omogućava vam da svoj stan kasnije otkupite. Po vrlo povoljnim uslovima, naravno. Dakle,
Zadruga, naš stan, vaš stan, naš stan, ili naš stan, vaš stan, se na adresu PP000, a broj telefona će biti vaš bivši broj telefona. Ajde bre, više sklanjaj.